Tikuhia kurahia kiharo-ini giki mwena wa Kiambu no idi ni gikeno gia timu ya Zimamoto a Kiambu kireyumiria. Captain wa timu ya Zimamoto kuma Kiambu niwe Francis Akanga ni akenerire uhotani wa athaki a timu yake thutha wa kuhota kuhoria mwaki wa timu ya Naikuru na ihenya o toria kwahoteka na seti 3 kwa noti. Tulikuwa tumejiandaa na tulikuwa tumejua leo kutakuwa na finali ya ngumu sana, sababu Nakuru imekuwa wapinzani wetu wa jadi. Miaka zote lazima tupatane na finali. Mwaka uliopita tulienda seti 5. Na mwaka tulisema nyumbani kufa kupona, lazima tuchukue seti 3 kukavu. Na tumechukua na kwa mwaka wa 4 mfululizo. Riu wira ni kuri gavana wa Kiambu uria wamereire kwambatĩria ngathĩ wĩra-inĩ kwa Zimamoto aya magigatorania mathako maya ũndũ ũrĩa marĩkĩtie gũkinyanĩria. Gavana yetu alituahidi kwamba ukipata gold promotion direct. Hiyo ndio tunatarajia sasa hii. Timu ya Naikuru niyo ya keri irumirirwo ni timu ya Murang'a iria ihurire timu ya Uasin Gishu seti 3 kwa 2. Imekuwa gumu, ni kutemfura murito muno na nitwageria kugiginyana tondu tukuhuritwo semi finals ni Naikuru no Uasin Gishu ndohota kumihota seti ya 3-2. Timu iria cihotanite ni cikwamukira gikombe kia uhotani riri mathako ma mubira wa maguru na mahenya mabangite kurika rucio. Ngiribotera metha ya mathako ya Inooro TV, njitagwo Njuguna Wang'ang'a.